Super! Dakle, otišli smo na szynalski.com i imamo jedan online tone generator. Idemo vidjeti prvo kako zvuči 440 Hz, ton koji je standardni za štimanje, međunarodni standard. Dakle, 440 Hz. Sad ćemo se malo igrati. Idemo malo gore. Sedam kHz, 9. I sad ovisi koliko imate dobre zvučnike ili uši. Ovo već rijetko koji može čuti. Stariji ljudi pa iznad 10-12 kHz niti ne čuju skoro. Ovo je jako već bio visoki ton iznad 10 kHz. Idemo sad dolje skroz, da vidimo koliko imate dobre zvučnike ako odemo skroz u bas. Sada titra vibrira skroz. To je granica ljudskog uha, ljudske čujnosti. Možemo i niže ići, vjerojatno membrane titraju, ali mi to ne čujemo. Na ovim frekvencijama se slonovi glasaju i komuniciraju. 1 Hz, dakle 1 titraj u sekundi. Ne znam ko to čuje, valjda samo slonovi i kitovi. Ovo je zanimljivo za provjeriti bas zvučnik, dakle do 100 Hz, između negdje 30 i 100 Hz je glavni bas. I 20, koji zvučnik može 20 reproducirati herca, to je vrhunski kvalitetan sa velikim bas kutijama. Ovo je kao test jedan. Idemo sad vidjeti šta ima ovdje. Ovdje su tonovi, dakle A4 ono je standard. On je 440 i možemo malo zasvirati. Ovako se glasa. Evo ga R2D2. Idemo malo voziti motor. Tisuća, to je onaj standardni ton na televizoru, ako se neko sjeća, test ton sa televizora. Stop. Idemo vidjeti šta još ima. Imamo sinusoidalni oblik, karakteristiku tona, ne znam baš to točno objasniti, to da ima kvadratni, ima trokutasti, dakle špičasti i ima, ne znam, ovo je neki romboid, kako već, kao narezani ko pila. Idemo vidjeti kako to zvuči. Dakle, sinusoidalni, ovo je sad square, triangle i swordwurst.
sinusoidalni je najmekši. Evo za kraj još jedan bas. Hvala, danke, thank you, merci, grazie, faljiminderit. Ako želite ovo sami isprobati online, zove se szynalski.com.